Tunakwenda neno letu la pili ambalo linasema kuhusu kuacha chuki. Tunakwenda kuonyesha ya kwamba upendo ni ule ambao Mungu mwenyewe alikwenda kuonyesha. Mungu yeye peke akachukua mwana wake wa pekee akamtuma. Lengo lake ilikuwa kututafuta sisi na kutuweka katika misingi ya imani, na ili tupate kupata uzima wa milele. Lakini sasa chuki inatoka wapi kati yetu? Na ndipo maana tunakwenda na somo letu la kwanza, tulisema kuacha chuki, na hapa tunaingia katika neno letu la pili, kuacha chuki. Tukiangalia katika ile kitabu cha Methali, ile sura yake ya 8 mstari wake mdogo wa 17, inasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anasema, na wapende wale wanaonipenda, na wale watakaonitafuta kwa bidii wataniona. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa chuki inaweza toka wapi kati yetu? Chuki inaweza toka wapi kati ya sisi ambao tunatiita tunaamini tunaokoka? Hata kuna watu wengi unaweza muona yule mtu anakuwa anajionyesha kuwa anampenda Mungu, na ukimtazama kabisa unaona jinsi anavyojifurahisha, jinsi anavyotumika kazi ya Mungu, anaonyesha kweli anampenda Mungu. Lakini hata tusomea kwamba kuna kuwa neno moja ambao watu wengi wanakwenda kunishangaza. Unakutanisha watu wengi wanakuwa hapo wanampenda Mungu sana, hata wale wanaoamini kabisa utaona wanampenda Mungu. Yaani watu wamekwisha kuwa na kazi ya kumpenda Mungu sana, tofauti na kuwapenda ndugu zao. Na maandiko nasema ya kwamba mbele ya kumpenda Mungu inabidi upate kwanza kumpenda ndugu yako aliye karibu na wewe, baadaye umpende Mungu. Angalia katika ile Waebrania ile 12 na mstari wake mdogo wa 14, unasema ya kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo tunakwenda kuona ya kwamba watu wengi wanakuwa sasa na hatua ya kumpenda Mungu, lakini wanakwenda kuwachukia ndugu zao. Je, hauwezi kufika mbingu wala kumwona Mungu pasipo kwanza kumpenda jirani yako?